Paitan. Di pahit. Jangan ukur. Jadi gua sempurna nih hidup memang ada pahit. Kayaknya pasti kan jelempes nak kira. Ini bisa nih pengen ngomong ngomong bayar nih pokoknya. Bayar lama-lama. Itu banyak sih. Nang itu saatnya nabung. Untuk galah sane kepicoken sekian tidiang. Tidiang mangke jagi mesatu sane memuda tukang pancing. Di pesisir kami ada anak muani sane madan iyaket. Geginane tuan mau boros tekem memancing. Di semangan, sebilang semangan ia luas ke alase, sebilang pedang ia luas mancing. Saketan kang ben makan aku. Gedang basang liakat, laut ia mau kisih, bos sampai teman. Kue ia agak ngedongan pancingan nih, jak ngacan suwe ia agak gedang basangnya ia agak. Wih, kue kang bakal tenicang, kaden camak begede. Nah, bunga i agak nempukin kangen tuh, kene kena ngeliakat. Nah, kangen nih, sawire yo moga bunga-bungaan, laut. Musuh dia kebahagiaan, langsung dia cocok. Dia luar walau pusing bakarnya bicaranya itu. Kandi kepetang bumi nih. Nah, itu iyo mau kesiap. Warung ino, ini pasang neja ke, jak lantas iyo medang kandi warung. Bawa pasang nelan sujate anak lo itu dibiang ainan ican darat alase ngelikung yo di samping pondok nih ditu yo jemah ya kan jemah ke kangen ini kok cak kok kangen kaki penyalate nih iya kan buyo yo iya kan ngobrol sengaja wai iya kan keto masih ada lo nyasar terus tau tak iya kan Duseng presiden dia direnin dikayu itu anaknya aku. Dong, anaknya aku mau wiseso. Duseng itu anaknya aku memandangkan dia yang mau matur suksemo, tur tiang Nuna Sapuro, sinap tiang antuk para santi. Om santi 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 om. Om Swastiastu, matur kusuma majang pura Srejo Salem Suksamayang Tidya, para ulama sareng sami senewang yang Tidya, para semeton sareng sami Tresno sihin Tidya, sampun ijen galah Tidya jadi satu. Semeton sareng sami demen sing mirengang satu. Nah, lamun gitu Tidya latar satu mamudu iblo. Aduh keduduran satu madan ibelok sawire pusingnya masuk males melajak ndo kadanin ibelok sedep dina anu men belok aduh dalam jemahne itu lantas pianakne lakar orai no luas kepekan beli bebek lakar anggono lawar men belok metaneng canan ambilang menyair ngaukin pianakne cening cai belok main aja bos aduh ijo koneto aduh leng dunya tau ken piseng ngade cening cai belok main aja bos nyajak lantas i belok uleng di ruangan ini ambil lama mesaut engke meme aduh apa duh cening uleng dunya nene kau gelar piseng ada kijau leng cening leng duni dia mau pelalianan lato jak timpalik duh cening dong gitu leng duni pelalianannya sing ada cuma nah laman gitu mau jangan luas kepekan belian bebek mani anak patok ramadan bebek mau cening jangan luas sawire umine subur tengai disuparin di belum dipekan paling dagang bebek jero dagang bebek
Bang yang beli bebek dah dua. Aneh banget dan moko-moko. Gitu apa nih belum? Lantas itu bangun bebek dah dua. Aneh moko terbat. Jeneng niki bebek dah dua sampun moko-moko terbat. Terus ini kejual sampai-sampai jangan disisen tuh kade. Sedok di belum manus. Pusing tak mau bebeknya ngelep. Gek. Duh, ini belum. Bengong ambil ngerengkang. Duh, dong ulu-ulu oke dah kang bebek. Adi bebek puyuh ijang banget. Adi bebek yang ngelangi. Adi sengilem. Duh, apa nih belum? Nah, bang, ini seneng. Hijau apa bebek? Adi sing apa bebek? Mesahut ini belum. Duh bebek, yang ulu-ulu. Umbas kangkung, umbas giwang tekening kaos di Semaruguru. Kirang langkung iwang baos menas pengapuru. Om santi. Om. Lo, buat ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ingat? Nama kan juga Mas satu anak belum. Aduh, tuturang satu anak belum. Bang belum nih, iyo keadaanin i belum. Sedang narayanan udah beliau penelas kandungan, iyo oreno beli bebek kakek memene kepekel. Memene gue ngomong, kamu cai engal-engal beli bebek kepekan dadu. Di Tomos dagang bebek. Di Subane memene ngomong gitu, i belum lantas mesuangan. Dan berjalan engal-engal ke pesisi Pasehe. Nyemak dukung lantas ke tengah Pasehe kan sampai kamu main iya ninggalin dagang bebek. Tepuk ingat lantas naik bebeknya sampai waktu. Iya jadi keceritaan i belum subuh ngandak di posisi Paseh ke Samune. Di Subane ngandak di tengah Paseh. Lantas bebeknya ngelem aku lagu. Bebeknya ngelangi di tengah pasar beli. Idewek nagih bebek mogok korban nanging bebek puyung bang. Idewek belok lot bebeknya kelepang tusen kecep berpakalain boleh disugani di Pasehe dalam dekat nyok tuan satu bapak lagi makin yang jadi mesambung. Teman-teman Sami senang mirangnya satu? Aingge makin yang jadi mesatu sari mengundo yang begodong penyalian pelele yuyu lan kata kajbeang pekak subuh bulan pitung dina nyeraya di pura pekak jani riki sing lakar nyau ibe lakar katur ring dewi terus ngomong saya ya semana-mana agar tidak macam ring pengedara jari sane sampun membicarakan ring sikian tidak sebelum tidak mager lugra yang umum tidak aturan uji pengasti macam ring ide sesunan sari sampun riantukan antuk seh asing kedua lugra ide yang sarang ratu sarang sendiri presiden mesadu ajeng ring galahen sampai becek putih asa punika dalar ngiring ngastiti ring ide susunan dumugi pengardi bulan bahasa dua puniki presiden memagi andar lan sandi
Angin para pamiarsa sami-sami. Renggala sane mangkin puniki Titiang jagi margyang pidarti sane mengundel segara suci sane mahutang. Angin para pamiarsa sami-sami. Napi mahawinan Titiang ngaturan kaki asa punika. Yening jantanan dari jagat Bali puniki, jagat Bali puniki kaiter antuk segara, ring luar segara puniki kaiter antuk peligih penyiwian ide budaya. Ring segara puniki wadah genah payogan ide umat Hindu ring Bali, ngemarjang dewoyannya ring suang-suang desa. Ring segara wadah genah ide ngemarjang melasti. Asa punika taler ritat kale umat Hindu kiring Bali. Jagi nyangre upacara nyepi. Sampun pasti ke ring segara pacang ngemarjang upacara mekies. Taler ring jebak jagat Bali puniki ring krama hidup. Ritat kale ngemarjang upacara kepitriannya atiwa-tiwa utawi atmo wedana wadah irike ring segara pemardi ngadeg sareng mapinunas. Asa punika taler niki sane ritat waspadai riantukan linuh ageng yening kawentana ring segara preside ngemetuang Sunan Desa Adat niki sampun ngemedalan ugar-ugar ini pembuangan sampah sane ketah utawi sampun lumrah niki sane waste sampah ane paryowana utawi generasi penerus niki presiden menjaga utawi ngeban keasrian jagat suang-suang manut presiden asri termaning nenten wenten sampah plastik. Nenten sekali ugar-ugar sane kawedaran saking pastike ring sejeronen Titiang mapidarto puniki akeh kegiranganane akeh keiwanganyane Titiang pinake jatmon nambet Titiang lunas gangrena sinampura dumugi nenten ketibenen upudraw. Pinake pemput atur Titiang sinap andeng Pramo Santi. Santi Om. Suksmo aturan Titiang majeng ring pengedar acara kalah sane ketipu ring sikian Titiang. Sedurunge Titiang matur majeng ring iratur Titiang sareng sami ngiring numun sareng sami lunas ijo majeng ring ida Sang Hyang Pramakawi mangkane acara puniki memargiakan sida sidanipun andhep carang pengatur karo Om Swastiastu. Dane jero mangku sane dahar suciang Titiang. Dane jero pedesa dalar pengabehane sane sangat suksemayang Titiang. Dalar angetim panuriksa saking Kabupaten Balungi sane sangat suksemayang Titiang. Dalar anganing sabu desa kerja desa sampun presiden rauh rahim sane mungkin. Dalar para pemilat wirarda bahasa Bali sane suksemayang Titiang. Dalar iratu Titiang sareng sami sane sampun presiden rauh rahim sane. Titiang jagi ngalanturan pidato ngeneneng bahasa Bali puniki mungguing pantang jagi katur yang iratu
sareng sami wadah mamuda segara kerti campuan urip sarwa prani asa punika sanejaga kodar Riantokan diratu tempan rekso sampun sauninga titiang riki berkenan dan menuhi sisa mangdane presiden memecehkan punika sekarone toyone punika pinaka amerta ring sekala ring ratu titiang sareng sami asa punika Riantokan kewentenan titiang riki nenten wenten sekala rares ngelima kering sane kabeh kalih punika campuan yen kemana titiang campuan punika muas dukan Riantokan ring sejeroning pemargi sami amasa sampun dane jero benesa ngatur ngidane niki mangne nenten ngentungan dulu irike ring kate asap Riantokan sayan-sayan suwe rares wenten sabahaken ngelantur dulune punika ring segara sinak segarone punika werjel saking itu sang yang Paramukawi ngerares ring sarwa prani manggene nenten iwang titiang artos puniki wenten ring bacakan puja Trisangya baik kelima yen iwang atau titiang matur grayang titiang duaning weke wenten Om kaswamam Mahadewa sarwa prani irike mengkena idang kana mamuja sarwa pamebya punika yen iwang atau titiang artos duaning sarwa prani punika ada-adakan ide sang yang Paramukawi ide sang yang Widiwasa sinah sampun wenten bacakan ketiga ingyan punika Teri Permana sane kaping siji punika Eka Permana Dwi Permana lan Ekri Permana Eka Permana punika idung-idungan dalar yang idung-idungan nenten kebijang punika dewa dan presiden ada nyambung sane kewastanen hidup punika dan presiden itu melantur iri-ring sekadar sane kaping 3 Teri Permana punika Bayu sabda lan hidat pemekasange titiang iratun titiang sareng sami Riantokan toyone punika membuat ring kauripan sareng sami sapunapi andhap mangga presiden nyaga melihara utawi ngelestarian duaning titiang ngenah iri-ring gunungan sinah sampun wenten bukan utawi klebutan punika jadi angin titiang serana riki ngemertanen kauripan suang-suang Riantokan pemargi pun wasta program dane guru wisesa mangdane presiden memecehkan punika sekarone toyone punika pinaka amerta ring sekala ring ratu titiang sareng sami asa punika Riantokan kewentenan titiang riki nenten wenten sekara rares ngelima kering sane kabeh kalih punika campuan yen kemana titiang campuane punika muas dukat Riantokan ring sejeroning pemargi sami amasa sampun dane jero benesa ngatur ngidane riki mangne nenten ngentungan dulu irike ring kate asep Riantokan sayan-sayan suwe rares wenten sabahaken ngelantur dulune punika ring segara sinak segarone punika jam utawa uripane ngelantur iriki ring sekadar sane kaping 3 Teri Permana punika Bayu sabda lan hidat pemekasange titiang iratun titiang sareng sami Riantokan toyone punika membuat ring kauripan sareng sami sapunapi andhap mangga presiden nyaga melihara utawi ngelestarian duaning titiang ngenah iri-ring gunungan sinah sampun wenten bukan utawi klebutan punika jadi angin titiang serana riki ngemertanen kauripan suang-suang Riantokan pemargi
ring jagat sekali asa punika. Aingge arian tukang warga asa punika presiden antuk titiang wedar sina sampun kirang nangtung antuk basa-basi titiang aturan ring ratu pemekasake menten wenten mana titiang jaga nasikin segara nangingin para iratu sane sampun ning pemekasane para penglingsir titiang lunas gelang rene sinang huruf sinap titiang pinaka wasana ngatur Om Santi 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 Om 02 Nunas tepuk tangannya nih. Reksa saling sumaya dia suat di prapta sampun ledang rau iri-iri di sekedar bulan kaki rasa abayu bagian mana titian gar kita yang mana dua nih ngani mangkin titian iri ratu iriki sampun presiden mau pukul nakingin wimbi kado pindah ke bahasa Bali pindah ke sile sinunggil pacentokan ring bulan bahasa saling wendakan iriki ring di sekedar bulan kangin tahun 2 kali telulik sedurung lantur ngiring sarang-sarang ngarasi dibakti ring ide sang yang dewasa ring ide benari saling melingih riki ring disadar budak kangin dumugi sarang sami karencen kerahayuan kesukertan ring buana agung laneng buanalit antuk mungcaran panas tungkara Om Swastiastu Iratu idodani sani wagian titian medalaran antuk kekuat punika titian iketut guntara pinaka duda saking tempet telur kami jagi mapindah adek sani memuda segara tanpa tepi sani nginaya segara punika akeh kui gunanya sani nendan-nendan otas Iratu idodani sani susama yang titian ring agama Hindu segara inucap kesembuh genah suci Sangyang Baruna saling melingkar standar yang dalagan segala ngijan mengudang-udang kesukertan ring jam dan jangan disana segara punika genah lunas pemberukatan penyucian sarwikan mengikaya ring segala taruh genah nganyut malam ngamet sahana ning mertu Yos ring kawigunan segara manut ring paiketan agama segara talat presiden nyerap sahanane mawasta karbon dioksida cemar saning nguwet saking pabrik talar presiden keserap boleh nggak boleh segara misalnya presiden gainam kalian ring sarang sama nikah nentan lempas ring kawentanan segara ring Jakarta ring pelajaran biologi nikah keserap siklus air siklus air punika mawet saking segara ini geni air sang yang surya raditya raris mekedos dados amu-amu ne nyujur langit mabubur dirikan dados mewasta gulam gulamnya raris kemedalan sani mewasta hujan kedon ring jagate wentan sani runtuh ring segara kalau wentan runtuh ring sana di bumi lan negara raris toyo le punika ngeranjing ring bumi medal mewali ring saking ibu kuasa dan biasa dua ning asa punika ngiring sareng sami mau upaya punapi antuk maparilaksana sani becek dumugi segaran duwe serta aja presiden ngicenen sarung kebecekan ring sareng-sareng ngiring becek-becek ngangen toyo samponan kos ngangen toyo dua ning yen kos iratu idadane ngangen toyo wicara sani jadi ke panggil sampunan ngangen piranti sane muasta bahan kimia utawi plastik ngiring tincapan angin piranti yen ning wetan labaraga hujan balas pasti kan nyujur sahanan segara tur mekaryanang cemat punika sane presiden kador ring hana mangkin ngiring sarang sami ngerasti tibati ring ide sang yang dewasa tincapan maneh pari sana sane becek tur presiden segara ne sampun kaucap
ngurep sarani prani ring jagate kantun memadian dasarnya pasti kebecik pas kali sapunika pidakan titian ini kawi mudan titian nambat titian kelintang pasti ke akeh wenten aktu titian dan menurut ayun tidang lunas gereng-gerena sinampura kokas lunas pemagi mangda selanjutnya nih sami bakal kebecik ini pemuda atur sinam titian untuk Pramasanti Om Santi 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 Om Oke, semua untuk kalah sana kapai ring sekian sekian. Tapi ngajar ring ini sudah menisu. Sana banget mesti kaya dia. Masa pun ikut dalar majang ring. Anggo pada sesuatu. Dalar sana banget. Sub semayang dia. Dalar ring. Pemilat di muka rusana. Sana banget. Pakai dia, masa pun ikut dalar, majang ring, diratur, itu dan sarang sawi, sana banget personal sihir dia. Lubraya dia, ring, dalam sana cik cik, aturan minokadi, pidato, sana meninin, itu ada udah angin dan betul sekarang, dan dosa dijangki, aturan pidato. Sana memurdo sekutoyo utawi sana petah kabaos coba sakit mau seluruhnya dijang kelanturan atur iring kira-kira bisa tanda nih asung berteu wareng rahayu harapan untuk pencaran pengasung kali Om Swastiastu aduh widarane sarang sami sana banget uang yang dijang ring sejarah ini sebab sana bentan ring sejebak jangan mati sami nganutin lan dasaran anduk pri itu karena membastu sebab jangan ring ikut talar bangun anduk pri itu karena uniku pri itu karena uniku apa kanos tigang sorok sana kepaicu panen sana cik tur melimpah sana kaping kali ring bago pawongan ramo sebagai dia talar kematian paurukan minagadi kaping siki wenten paurukan SNL nyemprot ngangen racun sana kaping kali wenten paurukan sana wastu makaryo pupuk organiku kamu subat mau usaha munas bantuan ring guru wisisu laris ring warsu kali ulikur subak ketiange presiden pemulihan bantuan kuniku kali ulikur subak ketiange malih kewantu saking guru wisisu Tur presiden puput sekali pengabdi subak kerja. Tapi kena jane. Musaning atur titian kalali aturan tunggung sebarang guru. Menawi itu kirang aku titian munas pengaburu. Pinguntat atur titian sinak atur aturan para mau satu. Om Santi. Setelah mengadakan rapat musyawarah dengan memperhatikan tamu punika kesesuaian tema, kaping kalih sistematika pembawaan, kaping 3 bahasa, kaping 4 punika penampilan, kaping 5 waktu. Menetapkan Jayanti kaping 4 untuk nilai siu nanggung kalih kepolehan oleh Inengah Karmo Kelantuk Jayanti keping 3 untuk nilai
kepulihan oleh Dewa Ketut Arsana. Ngelantur Jayanti keping kalih antuk nilai siu nanggu 6 dasa siki kepulihan oleh Iputu Iwan Wirama. Ngelantur Jayanti kepetama antuk nilai siu 107 kepulihan oleh Iketut Guntara. Ini macam tangannya nih. Demikianlah berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan. Tim juri pidato bahasa Bali. Suksema.